استعیذ بالله بناوی خدای دلوان و دلوین به تفده بخیر و خوشی هاتن برنامه ما ایشب لسر بر خدان و شهادتا شیخا شیخ سعید پالوی. بله از بهتر لسر آلیه فکر و رامانی عقیدوی دینی بسکنم نل سر آلیه دیروکی لورا آلیه دیروکی قالك مسلمان قالك جامر حيانا هال سرش آخفتنا آنينا زمان ود آخفنجي وتنا زمان يعني بس آلیه دینی و آلیه فکری و رامانی و هین تشتكي صافي قلتو بيجي كوني قاشك صافي سرنات يكرن هنك آلية ديندار اولدار دبيجن برخدانا شيخ سعيد برخدانا كا ديني بو وهنك آلية نتوا پرورجي دبيجن برخدانا شيخ سعيد بروادا برخدانا كا نتوا پريبو اشتا دفردا ازيل سرفي بسكن قبالي دينو نتوا هفدو تمام دكن نتواجي فطرتا إلهية أفراندنا إلهية خطرتا خلقاندنا إلهية و دينجي ترجيها إنسان يجبوي أواي دين نتوت بريه بخورتيني يعني عقيدة ديني إسلامي نتوت بريه إنساني بخورتيني يعني أزل سرفينا بسكنم قو عصندا إيقو دبيجين شيخ سعيد برخداناوي برخدانا كانت تويبو و ايقود بجنجي برخدانا شيخ سعيد برخدانا كديني بو هر دوجي راست بيجن يعني برخدانا شيخ سعيد فكري از بيجم برخدانا كديني و نتوي بو لورا دين نتوي بخورتيني دين ندجي نتويا لورا نمجراميا اما اولو بكرتايم آني زمان ازناك ما آية و حديثة لسر مثلا آفران دني و نتوي فقط بس yani bu kurtayı bavariya oldariya İslami bavariya dindariya İslami parasına neteviyet teci bxoretini yani. Bele. Jboyi avayı bu kurtayı az bejim Şeyh Said kiya u Şeyh Said çiya. Yani Şeyh Said çikiriya. Kiya bunavi dilo kiya malbataviya و هاتناوية دنيايا وكا هركسي دنيايا تشكيريا چاوا كيريا شكو عشيري بويا شكو مالباتي بويا و چيه جي يعني تشكيرياوي جي اجا بخوا تشكيريا يعني برخداناوي چويا يعني اجا هم ور بكرتاي مرف ازوها بجم شيخ سعيد دصالة 1865 دل پالو هاتية دنيايا شيخ سعيد كوري شيخ محمود فيزية أوجي كوري شيخ علي السبتي بالوية أوياجي كوري مولانا قاسمة أوياجي كوري مولانا حيدرة أوياجي كوري حجي شيخ سيد حسينة أوجي كوري شيخ سيد هاشمة أوجي كوري شيخ سيد أحمد أمروية أوجي كوري شيخ محمد بدنگریه گوب عصر خواج سید ایرانینا يعني كوكا مالباتا مالا شيخ سعيد عصر مالباتا مالا شيخ سعيد سيدة إيرانيناج إيراني هاتنا الشيخ سعيد المدرسة كردستان خوندبو وكا بالو ألزغ آمد وموشي بس وقت باوی وفات کی پشتی وفاتا باوی خوا کت دوسا باوی خوا بو ربری گلی خوا و بو شیخ و طریقتا نقشبندی شیخ سعید تجار بو تجار کی گل کی مزن بو aiله که گل کی عالی آبوری و زنگین بون وکه گوما گوتی د تجارتا خودی ثروته که گل کی زیده بو و تمام برخدانا خو به درفت خو آنی بون ازمان کربون yani. Yani Şeyh Said
برخودانا گو کری جعالی بوری و نمحتاجی تکسی بو همو به سرمایه خوا بکدا خوا پیک آنی بو اوانا خصوصیت که گلکی پیروزا گود هندک علماء اسلام دهایا معلومه وکا گونجی دزانن بهتر میجی اسلامی ببال فقیریه ویا اما شیخ سعید یک جوا انسانی گو اف میجی هانا چوت پرچقاند بو و تجارت کی مزن بو و ثروت کویه مزن هبو دستی ویدا اما بس او ثروتا خو همو دریا خدا دا ددا و برخدانا خو همو بو ثروتا خو پیکانی شیخ سعید مدرس بو عالم تفسیر و حدیث بو و جویجی پیشتر شیخ سعید شیخ کی منسوب طریقتا نقشبندی بو و آن هاجی طریقتا و دوام دکه خلیفه و مدرسه واناد دومینه اما بس شیخ سعید حقیقتا عالمه کی گلکی هجابو گلکی جیرو زانبو دا آلا خود یعنی پنج که چو پنج کره شیخ سعید تمامی ده هزارو کیو چه بونا و شیخ سعید ده 29 حزیرانا 1925 دا جطرف شرق استقلال محکمه سیفا لدریه چیای آمده به 46 ریحوال خواه هاتیه اعدام کرن و هنجی جی تربین وان ندیارا گو جطرف دولته و لنزیکی دریه چیای آمده دناو لشکریه ده هاتیه و شاردن شیخ سعید البر اعدامه پینوس و کاغذه که دخوازه بدسته خواه و هادن ویسینه اس نها جوه دنیا فانی لسر خاطر خوستنه ما از نپوشمانم گو جبو وی گلی فدا بوما بس گو بلا نبی من لهمبر نیار من ندن شرمه بله رحمه خده لوی والتمام شهید في ولاتي به وخده تعالى ما وتفدى بالرحمة خوا عفو مغفرة بك بل جي نقاش أف بينو ساقو الشيخ سعيد نفيسانديا وكاقو مد سريد جيقوتي هنك آلية أولدار دبجين الشيخ سعيد أرمانجا برخداناوي وخباتاوي گو دولتك السر شريعت آوا كربانا بوي آوا البرخدا وهنك جيجد بيجين شيخ سعيد جبو ظلما قلفي قليها تكرين البرخدا أرمانجو هاتفاوينا گو دولتك نتوي آوا كربانا وكا قو تسريد جمعاني زمان اشتا دفردا ازي السرفي مجاري گو عصندا هر دوجی عین پیوید بیجین لورا دوی مرف بریا هر تشتی دوزا الهی فهم که دوزا خدا فهم که که دوزا خدا چیه دوزا الهی چیه وقتی گو امل و آیت پیروز آنها می لگورا زمان متیرا مبکه امل سر باخفن ام بنرن دوزا الهی خدا و عبد خدا جهف جدا ناكي خدا و عبد خدا جبو هف جدا ناكي يعني بيلك كلاسيك هيد نواجفات دته گوتن دبي جبو خدا فلان تشتي بك جبو خدا فلان تشتي بك جبو خدا وهاب كي يعني جارك از اصناف بون يكي ببخشن گرهوك هات از تده كتم الشبه مقصد اوي ارمان جاوي نگر हो कि मकसद आवी अरमान जावी को इस्तिखबाराती बहदे yani tüşnat şopene yani ece go kajbo khode tüşteki bideme jijere go jbo go azvi azmun bikim tecrübe bikim mugo keko anha azva penj waraqa bidmata te hareva penj waraqa bide khode qay yani و جامر عاجز بو و مدى خو عاجز كير
و حاشا چاوت ورد بجی مازه چاوا بگم خوده مازه چاوا بدم خوده ام گو نخو چی متد بجبو خوده جبو خوده بدم بجبو مبدمه ما سکینی نمازانی بو چو آی بجی ایجا براستی جواکا مجی وقتی گو ام دبی جبو خوده yani divê de mijiyemê tevlî heve yani ji bo Xwedê çi ye merev ji bo Xwedê çi dike işte çi dibêjin pirsgirêka mezin vir de ye merev ji bo Xwedê alîkariyê bi ebdê Xwedê re dike merev ji bo Xwedê qenciyê bi ebdê Xwedê re dike merev ji bo Xwedê merhemetê bi mexlûqê Xweda re dike merev ji bo Xwedê alîkariyê bi temamê zîruhê got Xweda afirandine dike lewra weke got hûn jî dizanin temamê zîruhê di kaînatê de mexlûqê Xweda ne Xweda we xulqandiye Xweda we afirandiye işte wextê got Xweda dibêje ji bo me qenciyê bikin baqê haşa summa haşa Xweda ne muhtacê qenciya me ye û haşa summa em ê çi qenciyê bi Xwedê bikin yani em karin çi qenciyê bikin yani Xweda haşa ne muhtacî tu tiştiye ne muhtacî tu kesî ye her tişt muhtacê wî ye û wî her tişt afirandiye îma yani insanek haşa wê çawa muhtacî afireke wî bê got wî afirandiye yani haşa summa haşa yani na em hemû temamê kaînat temamê mexlûqê kaînatê de Xweda afirandiye demekî mena wê ne em temamê mexlûqê kaînatê de nikarin qenciyekê bi Xwedê bikin em ê çi qenciyê bi Xwedê bikin Xweda ne muhtacê me yû tiştekî got em pê qenciyê bikin yani anha tengayek ji te re çêbibe hewcedariyek ji te re çêbibe tê herê cem camerêkî cem dostekî cem hevalekî cem cîranekî cem xwediyekî tê bê wela bira filan kes ev tengasiya min ji min re çêbûye û ez dixwazim divê tengasiya min de tu ji min re bibe alîkat tengasiyan pêk bêne ka ew tengasiya te wê çi bê ew camêr li gora derfetê xwe wê karibê pêk bêne îmaqê haşa Xweda muhtacî kesî ye weya Xweda haşa tengayî jê re çê nabe yanî ne mijara me ez naxwazim tu dirêj bikim ama ev min jî divê bê fêm kirin mena wextê got em dibê ji bo Xweda em qenciyê bi mexlûqê Xweda bikin em merhemetê bi mexlûqê Xweda bikin ev yek û a di duwa îbadet te bît vir de asgirêka piştgirêka herî mezin ev e em îbadeta dikin bi armanca bi hedefa efûkirinê na îbadet bi xwe merev nadine efûkirin îbadet bi xwe ne efûkerin belkî îbadet bi xwe parestvanin men'a te ji guneha dikin wextê got men'a te ji guneha hate kirin û berê te kete xêra tê bê efûkirin wê Xwedê te efû bike yani anha însan çi qas bi şev û bi roj serê wî secde de bê îbadet bike ew îbadet wî nade efûkirin ama belkî ew li mêja wî weke got ayet jî dibêjin ew rojiya wî bêka zikr û taetê wî çi ne dibine mane got guneha neke û berê wî tê keve xêrê êca bi nekirina guneha û bikirina xêrê îca însan tê efûkirin ama wextê însan sûcekî bike li qarşiyê Xweda li berimberê Xweda sûcekî bike hingî wê tobe û istağfara xwekê got Xwedê Teala wî efû bike yani mesela însanek çi gunehekî bike ew gunehana wextê beremberê însana bê divê here dilê însana xweş ke û wextê li beremberê Xweda bê divê dilê Xweda xweş ke yani wextê got guneha kir dilê Xweda wê bi çi xweş bê bi tobe û istixfarê ha belkî ew îbadet wextê got vece mesela sunneta bike û rojî bigire û xêr û xêrata bike ew dibine çi dibine sebebê efûkirina wî ne ama armanc hedef efûkirina herî mezin ew e got însan tobe û istixfar dike weke got em dibêjin tobe û istixfar dike yani poşman dibe li xwe divegerê tê de divegerê yani wextê got însan di xerabiyê xwe de poşman nebe û tê de nevegerê
بلا چقا عبادت جبكي او عبادت بخواي يكرسر نابن مانع نابن سبب التوبة واستغفراوينا بلكي مرحلة عول عبادت دبنا مانع يعني پارستنن عبادت يعني جعفو كرن بهتر پارستنن ارمانجو هدفا عبادتا بهتر پیشیتر پارستنا عفو کرن مرحلة دوا يعني بلجبوي اواي وقتی گو امد به جبو خوده معناه وینا ام جبو خوده قنجیه به عبد خدا بکن يعني ایجاد وردا آدمجي فرق دنقبينا خرابية برنبري خدا وعبد خدا تنه يعني امید آيات هذا بين زمان اما ويجي آيات هذا بين زمان يكمين خدا عز وجل بيجي وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم سورة نساء آيات حفتي بنجا خدا عز وجل دوی آيات ده وهاد بيجي دوی ما چب وهاتيا وند هوار و غازيا و انساني گود به يا ربي مجوي ولات ظالم جبن في ظلما هنا درخه وج آلي خوه دليل كي آريكار كجمره بشينا چما وند هوارا و ناچن وند بروادا شر و پفچونه ناكن وند بروادا شر و پفچونه ناكن وك از هر جار جد بجم از هر جار جد مزمان جبو مسلمان كرنا انسانا شر و پفچين تونه يعني بتعبيرا قد بجن شر و پفچونا ديني تونه شر و پفچين سر دين تونه بلكي شر و پفچون سر پارستنه وكا قد في آيات جدي زمان اجا ها دوردا شيخ سعيد رحمه خديلي بي او وظيفه پیکانيا شيخ سعيد برسوا في آياتا پیروز دایا شيخ سعيد برسوا رب خدایا جبو چه جبو وكاگو هنجي دزانين يعني دي دونما عثمانلي دا هر نقدر حقوق شريعتا الهي تام ند جيدا بانجي اما نوك ايرو برباد بو يعني حتى درجة كي ان ازنده وكري بزاگونا بقانونا دجي قانون الهي تشتنبون يعني دي تطبيقات دا كيماي هبون اما دا عقيدة دا برنبري تنبو يعني اما ايرو زاگونا ايرو دا پشتی جمهوريت دا وكري برنبريا شريعتا خداها يعني مثلا چيه يك جوانا از بيجم يك جوانا اف ذهنيتا گو ايرو جي اصرار لاته شوپاندين يك زمان يك بيراق يك دولت اوانا نتشتكي راستا اوانا تشتكي چوتا اوانا دزاگون و قانونا ایرو ده وکری ده پاراستن يعني اما ده دونما عثمانلی ده نوره بو işte پشتی گو وجه جمهوریت چه گو وکه گو هند زانین جمهوریت حقوق اسلامی حمو بن پیکر پرچقان و حقوق کی مدرن گو بتعبیره ایرو بیجن لایق آنین و بوی حقوق هانارا ما في ملت كرد بتوائي هاته رد كرن هاته هلاندن يعني işte شيخ سعيد جبر هلاندنا قدخه كرنا ما في ملتي لغورا في آيات وظيفة خو برساريا خود قارشي رب خدا آني و حركت كرياني اما از ونا بجم الجورا قنعتا من جي فهم كريا حركة الشيخ سعيد بچاوا ايرو جوجبو ملت كرد بكشتن و بتا حبس كرين پیشي جيرا گناهات بينين داوية وي تهمت كن و داوية وي جزات كن پیشي جيرا گناهات بينين گناه كي جيرا در تخنو حوله جبو چه جبو گوي بکجن
Yani vakti got sucic insana ranevene suce insana tüne beytin kareva bu kuşi tüne kareva teqi hapseda. Ama zihniyeta rejima layık jimlete kurra peşi günah dertxe u daviye yavit kuje yavit ki hapsede yani. Vaka go iro jite kirin yani. İşte haraka Şeyh Said go kıyama şoreşkeri kir u bersif da avcı aynem vi şekli hata sabota kirin. Yani الجورا قناعتها ما تشتاقوا مج حركة شيخ سعيد فام كريا أو ظلمة قول ملتي كرد هاتا كرين ما في واي إنسانيج أورتي هات دهلاندين إترازك لوي ظلم يكر دنگك جوي ظلم يركر أو إترازاويج آلية قل و قلكي بيروز هاتا ديتين وقل هوالتيا ويكر وقل قوه خدانا غازياوي اشتا devlet jbogo de peşeroje de juara nebe talika u mazın nebe hin zayıf hin kem tedit de hin nebu ya dizge diye xoda be perçqandın hin duwe merhalede devlet sabota kir u mecbur şer u pevçun derxost naxo merhala awli da nego Şeyh Said be şer u pevçun dest pekir Şeyh Said be itirazı yani vakaki go تديت وقت أم مسلمان أم قرطيات كن أم دبم تمثيلجي حضرت عمر أم عدالة حضرت عمر بيكتين أم ولو أو بيجين يعني إشتا حضرت الشيخ سعيد أو وظيفة بيكر حضرت عمر شد بيجي دبم ما وقتك وعمر غلطية شاشية بكي وكا إيروجي تبيجين يعني سروك وربيري ما إيروجي فيتشتي مديا دا تلفزيون دا basına da peyami khoda tenine zaman ama pratik da tiştki var tüne yani. Be Hazreti Ömer galatiye bi ve çibkin de bir civata ve drabe rota khodar tehid bi az khodakum bu Hazreti Ömer şaşitiya bu ki az ve rota hana Hazreti Ömer rast kim ba'd ledim yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh ji bi elhamdülillah Hazreti Ömer ve milleti idare ke go cangoriye verte de hana go vaqte go Hazreti Ömer شاشية بكي غلطية بكي بروتا خو براستكن يعني حضرت الشيخ سعيد جي اف غلطيات جمهورية جوارا آني زمان ايجا جمهورية لهنجت کرن گوتويا تبويا و اتراست كي ومعنا وينا دمكي پیش روجه ده وقته گو هزات هبه ته کوکا مب قدنه هو ته کوکا منا قدان دي ام کوکا تب قدن ان از دوی قناعت دمه يعني طبي افتشتكي قناعته يعني كاري بي قبول كرنجي كاري نوي قبول كرنجي لورا علامات فيتش تجمرتينا قوتنجي القورا قو شيخ سيد عالمة كي مزنبو ووظيفة خو قو أمليد نرنجي آنية زمان وظيفة خو بيك آنية مرف ورفامت كياني دوی آياتا پیروز دا از مگوتيا يعني شيخ سيد رحمه خدا الوابه برخودانا جبو ظلما گل ملت کرد هاتیه کرن itiraz lüye kirin u jboye berxodandan yani haliyle Kurd bun yani ve haliyle vakti go devlet çekir bana çebu bana serkatı bana ve devleta Kurd bana ve devleta Kurda buna yani hani belki iro vaka nav gol modern devleta tekirin nevara bana ama neticede بحقيقة خدا ذهبونا خدا كردستاني بو يعني بل آياتا بيروز وهاد بجي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم سورة أنفال آياتا شستي تماشاوان هجا ببخشن يعني از تفسير آيات تمامي ناكم جبوغو زمانه متيري ناكي و اما جامع ام تشتكي بدنا فهم كرين يعني وكا قد في آيات دجي تي قوتين فكري خدا عز وجل امر دكي دبي لغورا قوة اخوا ونكارن چه پیدا بکن جبوغو ون پرسوا برسوا نیاره خدا و نیاره خو بکن قوتا خو پک بینن دفرا اماجان پی چیوا عدو الله و عدوكم نیاره خدا و نیاره و
دفردا خدا عز وجل جداتي ناخ نقبينا نيارتيا خو نيارتيا عبد خو معناه وينا دمكي او كسي جو نيارتيا بعبد خدا ربك فعلا راست نيارتيا بخدا رشتكي مگوتیا مگو قنجیش بو خوده او گوت بعبد خوده ربکه و جنیارتیش خوده رچیا او گو نیارتی تب عبد خدا ربکه یعنی اشتا او نیارتیا گو بوا عبد خدای کرد رهاتیه کرین یکی جوا انسانه گو کرد بو جبو گو برپرساریا خو لقارشی رب خو پیک بینه لگورا درفت خو اعتراض کرن و گو اف حقسزی اف ظلمه هانا اف تعدا هانا چما تکرن الفينا اعتراض كر يعني معناه وينا دفرده فكري ام فهم دكين جو برخدانا شيخ سعيد برخدانا جو بنگاوي ج اسلاميته ج دين اسلامته ها دفرده ام چه فهمتكين ام دفرده فهمتين جو بله دين اسلام بريا حر تشتي جبو جو ظلم لكسي نوكرين او دینه گوته دا ظلم هبه برا کی وی دینی بشوپینه برا کی برپرسیاره وی دینی تمثیلکاره وی دینی به او دین ندین خدایا لورا دین خدا وکری وک گمد آیتا پیروز دا آنی زمان او کسی گو حقسزیه ظلمه تعدیل عبد خدات که دبینه یاری خدا و خدا جداتی ناخ نقبینا نیارتیا خو نیارتیا عبد خو پکی دوی عصر مدرنی گو ام دبیجن عصر 21 ام کتنه دا هین زمان 40 میلیون 30 میلیون کرد دوی دولتا گو همولاتی وینا باجا وید دین و لشکریا وید کن و همو وظیفه همولاتی پیک تینین زمان وانات زاگونه دا بفرمیت نای قبول کرن نای اعتراف کرن ملت وکیلی 40 وکیل 30 میلیون کس د مجلس دا وقتی گو بکردید آخفن دبه ایکس زمان یعنی زمان کی ندیار یعنی ویا زمان کی بیانی جارناجیته گوتن پکی افنا ظلم افنا تعده وقتی گو افنا ظلم و افنا تعده به معنی خو ظلم و تعده چیه وقتی گو میجی هبه وقتی گو عقل هبه وقتی گو فکر هبه اما وقتی گو میجی تونه به و عقل تونه به بزمانه می توریکی غیرت جی تونه به اکاته چی بشه یعنی بله ده آیت کدین در جیدی سا خدا عز و جل و هاد بجی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء گلی و انسان باورمند نیار من و نیار خواه جخور نکند دوست نیار من و نیار خواه هاد ورده جدی سا معناوه چیه؟ معناوه نه او کسی گو حقسزی و تعده و ظلم العبد خودی بکی نیارتیا خودی بکی یعنی نیارتیا عبد خدا راست راست نیارتیا خدایا نیارتیا عبد خدا چیا انکار کرن و قدخا فطرتاویه انکار و قدخا کرنا فطرتاویه اف فطرت شته هری پیشی گو ند دسته تو کسی دیج آلی خوده و از جارنا هر جارد بجم اد به از لسر بترکید به سپارش نر سر سپارش هاتم دنیای خدا وقتی گذانی ما دنیای به من شوری و خدا اجدیا دایک بوم کسب من شوری فکر و رامانه من گرتن دخل امتیاد نبو به رضام به ارادام به شورام خدا زانی ما دنیای دایک که کرد گو دایکام بزمانه کردی مرا خفی و از بو ما مرا کی کرد پکی جوه حقی حلال تر چایا او کسی گو برال سر ناوه چی به بلا کی به جکوبه لکوده به گو وی مافه مزمانه مقدخه بکن افنا ظلمه افنا تعده افنا نیارتیا او کسی گو وی تشتی بکه برال کی بکرن
اوانا راست راست خدا عز وجل وك قومد آيات دا آني زمان نيارتيش خور قبول تك يعني خدا تعالى ما و تمام انسان باورمن بپاريزي جوه ظلما هانا و جسر و كسي قوه ظلمت كن بله دا آياتك بيروز دجي ديس خدا عز وجل وهاد بيجي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم سورة حجرات آيات 15 وكا قد فردجي فكري تي شیرو فکرین خدا عز وجل بجه مؤمن او کسی گو بخدا و رسول خدا ایمان آنین و پوشمان نبونا جی ایمان خو پوشمان نبونه یعنی معنا وینا او کسی گو به ام مؤمنین فقط بجه ایمان حرکت کن او ایمان خو پوشمان بونا يعني فكريت فردتي قوتين يعني معناه وينا او كسي قو بزمان اخوا ودرد كفن ودب ام مؤمن وام وهالون ام فلان ام بيفان اما د براتيكا خدا حياتا خدا دجي ايمان حركت تكن دجي حركت كرنا دجي ايمان چيا حلال خدا حرام تكن حرام خدا حلال تكن زمان هر انسان کی جير مافي ويا شير دايكا ويا او كسي گو زمانه قد خبكي چه بتعبيرا گو ايرود به قامو آلاني ويا برپرساريه د فرميت د دولت د پرورده د کوده د او چيجي جواك د کولان د يعني جداديت ناف دنين يعني معناه وينا او ما في گو خدا فطري تلسر شيان دي هنك انسان سر ناوي چه وي ما في سرتا قد خبكن ها اف دكفنا بن في باري جو بإيمانا خورا ضد حركت كن يعني تكفنا واصن فيقو الإيمانا خو پوشمان بونا إيمانه چيا قوت تدجي إيمان حركت بك يعني إيمان تشتكيل تا حرام تكي أما تحلال تكي إيمان تشتكيل تا حلال تكي أما تحرام تكي يعني وقت تا خدت على ما تمام ممنوع بباريزي حلال لي إيمان حرام كرن وحرام إيمان حلال كرن معناه دمكي تلو إيمانه خو پوشمان بيا خيانته بو إيمانه خورد كي تلسويت سوزو بيمان نامين يعني أفيكو دواجي مگوتيا مگو قنجي جبو خده چيا قنجي جبو خده اوا قوت قنجي بعبد خده بكي اجت فردت آيات بجي اوه إيمان آنين والإيمان خو پوشمان نبونا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اجا خبات كرنا برخدان كرنا بالنفس اخوا وبمال اخوا اشتا او اي صادقن او اي درستن او اي راستن اشتا شيخي شهيدا شيخي شيخا شيخ سعيد رحمه خده لواو حواله وی و مریم توابه او وظیفه پیکانی هم به نفس خوا هم به مال خوا دریا خوده ده برخودان کرنه یعنی و او برخودان دبر چه ده کرنه دبر وی گله گو مافه و هاتبو قدخه کرنه و هاتبو پرچغانده او گلجی کی بون او گلجی کرد بون ملت کرد بون معنا وینا دمکی برخودانا شیخ سعید برخودانك الديني ونتوي هردو هفربون يعني برا نونا ليستكا وإنساني قو عالباواب سريع وفجد جواتا دا قراتيت كن وقتی قو ملت کرد قو زمانه و هاتیه قدخه کرن مافه و انسانی هاتنه پرچقاندن نتواوات انکار کرن جبو قو اثباتا هبونا خوب کن جبو قو اثباتا هبونا خوب کن هبونا خوب بدنا قبول کرن افندم اشتا نتواتي عرقشتيا وعرقشتي جيد بننقاديا فكي چما ونجوان كسي قود بيجن بتركي قود بيتر الدنيا بدل در چما ونجوارنا بيجن وان وانا صحة الوانا كن ويا او بخوافي تشتيت بيجن هم في تشتيت كن هم دبي ببخشن هم دبي بيتر الدنيا بدل
وهم دبينا مطلو تركم ديانا وهم جيفيجا وقتي قويكي كرد زمان جبو هبونا خوا بو كردي وجبو پرورده بزمان خوا برخدانت كيد بيت عرب چتيت كي بتركيد ببونا ترشو بونا لهانا وآدجي مگوتیا مگو قنجیا بخدا قنجیا جبو خدا قنجیا بعبد خدايا اجد فردجيك بوجاهدوا جهاد كرم بأموالهم بمال إخوة إما حوجة داريا خدا بمال كسي هيا ما مرفه چاو مال دريا خودي دي مرف چاو ريا مال دريا خودي دي مرف چاو مال دي خودي ها او قوت مال إخوة دريا خدا دا بدي يعني دريا خدا دا يعني حوجة تمال بير بير يك راست حاشا وكا قومت سريدي جي آني زمان تنكاري بدي خدا اما تكاري مال خوش بو عبد خدا انفاق بكيش بو ريا خدي هر ريا خدي چيا ريا خدي حوالتيا بندستايا وكا قد آياتا بيروز دتي قوتون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سورة قصص آياتا پنجا مخواست او انساني گو فقير و جار و بندست بونا لروي عرده ام يكيتيد نواوا دا آواكن وانا بكنا وارسي عرده معناوينا دعوة خدا بو چه دعوة خدا بو حوال بندية مظلومة بو حوال بندية بندستا بو حوال بندية بنغازا اشتا شيخ سعيد شكريا رحمة خدا الوابي شيخ سعيد جي بمال خوا بجان خوا بروح خوا بحمود شتي خوا حوالتيا بندستا كريا وبويا دنگي بندستا قوتيا چما ون ظلمت كن چما ون حقسزيت كن چما ون حلال خدا حرام كن چما ون حرام خدا حلال كن خدا عز وجل ما و تمام مظلوم بگريني گود بر خدانا خدا سرکفتی ببین و ظلم آزاد ببین و خدا عز وجل ما و تمام انسان گو بیر و باوریا و خدا ہے عفو مغفرت بکے و حیاتا متوا سهل بکے و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين حتى برنامج جديد بمينة خير و خوشية امانة خدا بن